Ia a whehira kusi pa ia ngā sue fo I le kusi aloma. I lona mata upu se furu mariono a matar whaitau se furu marefitu se I whangata mai I le lua se furu. Ia ora au whaitauina. Whionga pa ia le tua. O te ai o iatu fo I ati o tou, le au soe. Ia o tou vava ai I whatupu, whe vai a inga. Ma mea tau suai, ai, o mea ia e rea tusa, ma mata upu ua o inai o tou. Ia o tou ni liu ese fo ia te I la tou. Awa, o e whapea, e le au auna I lātou, I lo tātou wari o Yesu Keriso. A o lātou lava manawa, ma lātou whase se I loto o tangata ua le manatu leanga I lo lātou whaane nee, ma lofa whaavivi. Awa ua longo atu I tangata umalava, lo o tou usi ustai. O lea, o te ori ai o na o tou. O te manao foi ia popoto o tou I mea le lei, a ia vārea I mea le anga. E le pine foi o na soria o satani I lalo o tou vai e le atua. E ona le manuia. Ia te o tou le alofa tu noa, o lo tātou wari o Yesu Keriso. Amen. Saro le lavarka ko kai mi a. Ra fai kau o perka ko English. I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them, for such people are not serving our Lord Christ, but their own appetite. By smoothing talk and fattling, they deceive the mind of naive people. Everyone has heard about your obedience, so I rejoice because of you. But I want you to be wise about what is good and insensitive about what is evil. The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of the Lord, the grace of our Lord, Jesus be with you. Ia o la fionga ngā rea tua, o tato tusi whaitau fo ni nā re nei tai au. Ia, pe yang masangi ai, ka uang ka kou roa poin kusia re kusi, ia o me masangi ai e kou ke kau mai sa kau sikus pa ia, ai re isau ira, o paulo e ongar kusi. Desa tusia tusi rea, na tusi I korinito po koris wha, ia, o re kusi sa ave, ngai le lomba, I lona whai upu e tasi, mata upu e tasi le fitu. O recipients o le tusi, o tangata ngā ave, ia le tusi. O tau lava, o loo I loma, o e ua alofa, I aile atua, ma wala o wina, e avea, maona tangata. Ia o kakala ia I le ngā ave e kusi. Ile, fim o le kusi. Ia ngai whai upu mua I lona, le mata upu mua I lona whai upu sifuru mariono. O te le maa e wholofola le tala le lei. A wā o le mana lea o le atua. E whaola I nai le tangata. Ia, and so forth. Time, whai ka wai, fim mani. Ia o ngai mea na ikinga. Ka kei loa ai. Leang kusia, ai ka keri kalangoa I le kusi. Iei, upu fungai ka kei. Whaanongo ai mō whai launga, whai sok. Whai mei e ku mauru whaavai. Ai sui o ngā whainga. E kau whape ngāsia ngā ngori I kai au.
Ole, kusi lea o loo kalangoa I awa o ngā sisei. Le maka upu le kalangoa inga kai aoni. Lea ua mai kukongu le sifuru ongu. Sufi koe kau le sifuru. Fai kau le lei. Mai kau isi kusi malaunga ka korke kau sanga. Wa loke hope wharuanga o launga. Ora maka upu le ka ura o sisei. Kalangoa mai le kusi a kalatia. Kalangoa e kalatia le mea. Paulo, kusia, mai. Karatia varea. Ko a maka whaanga e whaunga kiu. Wa se fo lea wa onga. Wa se I ka karalo. Lua vasa karuainga o karangoa kwa ia Efeso. Same thing. Discipline no loko. Awa on se fo. Anga aki kilo I fimo kusigi. It's talk about ground chicken. Desi vaenga o fimo kusigi. O lana mene ka wariari mei kongi. O lana fe au de ka vange mei kongi. Leo ka kuo mai aroma. Still the same. Quitting ai paulo lau whenga lau roku lea mai de verse 1 kau 16. Ai or sufiku. Unga e mei kongi whakuanga pau. A saunga whakuanga lea. A onga se. Wa whaai hui o kusi. Longa ye le fe au ka uare ko kongu I mo ka ko. Efeso, Galatia, au ke dofo isi kusi lele yo hei. O le fe au le, aisa, ka ua le kala lele. Ia fa ka ua ya ka kuru kala lele. Ia au ki koe ruese, ngofo inga kala lele. Nanga wo kala pauroi. Galatia, ya. Kan ka upunga sa kan ko inga. Peang ko waku la kan ko anga ka upunga rasfaridi. Na nga ye yo. Sa fa ele sharing ora. O lungo me yo. O le arfe au de ka me po. Pese de kusse feso. Pese. Pe ya ka ko langa ringi. A kele fe melo ka mai asule ka iko. O ke ngia ka iko. E ka ke va ko e kasi arfe au de mai. Fa ka unga ka mala ka uska. Ya ko uska yo. A luan ko sasa ka iko. Ko uska. O ran mena mai. O le uska. E fa pengana arfe au de ka ulanga nanga mai. Kala lele. Anga e kala lele se. I fase inga ila oko. A fai o Paulo. But it was inspired by God. O le au lele ka ue de aku. You have to stay. Ia o roa kusai ma upu le whamei. Au soe. O ke aio yatu. Ia o tau wawa ai I e whaatupu fe vai ai. Malea, karisua. Ai kango la sua polar me kame, mafu ango mea, o kala se. La a fia le kalesia. Fe vai ai inga ia. Anga ia fia le kalesia. Pe asu so o meri whamkaranga ngai sa uaida. Ai peo le me kahua nga. Ia ka kou lore lei. Penga la mo so ne ka usanga ka ko tala le. Mai a Recipients ai e ka le, anu ka ko. A Recipients ka ko. Ai fai ya nga le sa ka le. Anu ka. Messi dor ka le, la fionga le upo le ko. Si dor ko ka ko. De pengo fa. La fa ko e feso. Fa ko le ka si ka ti. Fa ko ai fo ila lo mana. Longa o kanga ka krisango ia lako loa. How important the word of God in your life. Vai anga kele la ko fase. Wa ka fa ka mi wa mai ka ma. Dis masil ma. Io e la kuse ro ko fa no longo ai. Ese bike fa makala ese. Anga menga ka le on se. Mo le mikia sa fa makala bai wo le langs. Ia o ingo le lang. Ia o apostolo yo Maria de Amsingo le lang. Mo miki. Ia kako fa kake. Anga ele kala le o le fa me kuspaia. O le kala le le. Ai se. Longa la kana ngo ia Yesu. Ai eser fanga ngo Yesu le fanga. Fanga mo ena kupe la po elo mangava kumano kuskupe. Ai sola le upu sa o le kongui e ka kaunga la wenga.
Le foi na koe pese mai Paulo. Fai wi u ar ku se Paulo. Ai ko mango mai Paulo ko wi me. Fai mai. O te ai o yat. Ka ro fes ko. Ai o i mes ko. Ele fa pe mai Paulo. Sole fai ai o. Longa lai ka wa ngau mai Paulo. Ko ia fa mai Paulo fa mo ia. Ko fa pe mai Paulo. Ko ia ko kuria ku fa mo ai o inga ia ko ngofo kana le. E sa. Lunga ku se ku fai kauro ku spai. Mana male ku spai. Ia ei no ara fionga de. Angor ka ko loku ka ke ma fu ko ra fionga de. Ele lei ka no. Ele lei. Mo le ma lo sorti. But the priority is the word of God. Kongolo. Beyang fa ko ke musmani ka sang. Ese selos ko fa longo mela ku wai. Be wanga ise su el meola. Because it's so vital. E kau. E ao nga. Mo ka ku. Pe yo le fa me Paulo i. Ai oi mai po. Ia o tau wawai ie fa tupu fa fe vai ina ma mea e tan suai ai o mea ia e le tusa ma le mata upu ua o ina ai o tau wa umanga wa o ko wa umanga wa o le karesia le ilia tala lei sa a ese le mere na kawanga i o le kalala Paulo le fai o mea ia kaunga vava ai e o kou o le kalisi. Vava ai kangaka ia, vava ai mea ia e a ngai mai kongu le fai vava ingolo. Kou kare o se ai, stay there mkitilo, fai e se fufu. Ongo alana mea le fai meina. Ia o touri liu e se foi. Ia te i lato. Ia kou ese mai. Ia kou li liu ese. I le koe ngā o ongare. Peha o mei kou karisi. Tausa war whakaro whapau. Whawhikai ei paulo ki a kongo re i. Whawhikai ei paulo re a inga renga ei le loko kongo ino. Ai o mei su ongo. Sui a konga. Koe mai koe upo Paulo, koe whakuanga Paulo rea. Vava ai mea ia. Vava ai. Longa ka haua ia ka koumea. Te kala le lei. Aua, nge isau sesi. Aua nge isau sesi di liu o ko mawhawhau. Sesi kala le lei asisei. Peinga whai mai ei mea. Kusi lasi va dua va sukarwa. Ako wese mal pongsa. Pouriuri. O le maramara. Ko ngofo le maramara. Wa ki ko saulo le pongsa. O se se kala le wa ko fa longa fo. Exactly. E moi. E esse wording, esse mea. Ar fa vai, ar fa vai. O le kala se wa afia le. Mea ngau wheko le mkanga. E ku mau le whaavā le mele ka kua ngō mai ei pau. Whai o le fesu, whai i karatia whai o lea o awa onga sei. Ai ese le mōringa ma le whea. Ai ki kira mo le whea ka ngō mai pō riuli, maam e o mai i whewhai vai ainga. Mai o ka haka ia lua wha lawe ngā ruenga reri. Aisa, e o mai la kou e le la unga. E le la unga, e le karangoa ngā whewhai ngā. Awa o e whapea, e le au auna i la lātou, e le au auna i lātou, i lo tātou ori i o Yesu Kiriso. O ka ngaka ia kupui mei, e rin ka ngaka ia wanga moreri. Alan me lea wangai. Me ngā lea wangai. Ia marakupe. Ana whi mei e ringa wangai leri. Anga la kere kala ir kala lei. La kere kala lei o Yesu. Yesu renga soifua mai.
Whasa kauro, maliu, koe ku, e leo la wenga. Ala si mea la wenga. Nungor whakumungon. Mau ware mea ai. Kuhumura kupe. Whaso i fuara uruku. Su er meo la rinki ai. Re ngā mere le I kamai. Wa aira I whasei ngai kako. Ngai kau whare. Isi mea ia o ki whai au. O keimingi. Lewa record manau. Wele technology we. Aso lai re mawhai. Aso ngi. So kala e whai. Ai pue. Pe umbalo langa I e maua. Wa masangi da wano maka ilango. Mo koe whaalongo isi la. Mala upeng. Mala wapi. Se whaalongo le ilango pe. E sere maangai. Anu whai. Nga ilo ai la ia fu ele finga fa sokala de mea. E ia ila ko fa sele ko ngwa. E makwa I fiwa so le mele ku spa ia la feme. Wa ko ele mas kus. Ka ma fu ga mai. Ia. La fa dia ngang. Polas kala ngombe la ngang de. Fa puro do ku spa. Ai fa sau ma fa. E ke fiwa so. Mea nga fa ko ai. Kako ka penga. Sue. E no an mor kala le lei. Sa. Mal kala le lei. E se. O Yesua e se rapalai. Nga e kala le se. O Yesua ma nga e lo faronung. Ai anu e ko mai kau le kusa mar kuspai. On mo kai vala. Ora popolenga langa de ya pauloi. Ola we le ka le si. Ai koe whau kua, o leo whai ui urkusi. O koe upu ia, o koe whau kuanga ia. Lua mea ia whau kua I pauru. O lea, wa aika ngaka ia, ma lea lofo lea kuhun. Lea lea wha mua tsu, fiku suvaru. Le ki kilo lea kulanga, mo awa onga sei. Ua sao me kule karisi. Aua, don't ever allowed. Make sure, turn away from it. Don't take it into account. Don't listen to it. And make sure, prepare yourself. Read more about the Word of God. You know you should study more. Stay with the Word of God. Polar menga ko e mai e alfa I ngor kusil fa kwa. And it's as I say, o le ka o bengi o kusi umai o lo karango da o me. Ke le fa fika uni o kong. A fa isa kopu ya sola. O le fa wanga de ko de o me su. It's an application for every church, including grace recipients coming. We are not perfect. We have to learn more. Read more about the Word of God. Angar ka upu de kano ingor kala le lek. Ia sa. Ia awang ingi me fa la vela ve. O ko lea va ai ye fa ia le me lea. Wa ola ko e ia o le wa uma fa ka ko o. E ye fa ka ko o. Awara koe whasese inga ka kou sese au nga sau kuak. Pea ngu whek. Mo kārken mo Christmas. Kārken mo kau sang fo. Whea sese ai ainga. Whai funga ai ke roku resi roku. Be careful. I ke hua sau man ngā kala lei. Ia. A makarka kau sang skala lisi. Jadi ia la pa. E maria ngau. Ka penga ni. O le me whakau e lo mawhauwhangi. Why to have these lessons concerning the offer bowl in different churches with the same method of wrong teaching? At the end of the day, o ko kikiro le kunga. Onga o le hawhionga le kua. O le defending o le gospel.
Le kala le lei leang koe ku, leanga soifua mai, maliu koe ku. Le ka ua langa ngau pauloi, defend le upu leo. Ia sao, anu sao le upu. Whaasar koe ngā kaka saula unga. Ka lai kala le lei. Ai de o Yesu le kara. Anga o lesa ui whamkara. Whamea, a wā, o e whapea, e le au auna i lātou, i lo tātou wari o Yesu Keriso, a o lātou lava manava. I o le mea ngai whena o au ngangara wari, e au au ngare mangava. Ia e le whapela, ka ke saua ni o karapoa. Ka ke launga fwe au kurewa, wale wang karapoa. Ia ke whapea o ko ora karapoa, are ore. Ma di dia mai ani ka koe kare sia. Ma di mai ora karapoa, wale wang karapoa ke rei lau. Ia whai mai, ma lātou, e whasesei, i roto tangata, ua manatu leanga, i lo lātou whane nee, ma le alofa whaavivi. Ia ora sida, kamanga o mai whaavivi oi. La ai doa la kamanga o oe le ke pule, whangan se mkanga adwenga me, whaavivi inga la oi. E kua oe ke alwhanele e anu kauna. Awa le whaavivi ia rea kua. Angara ka ko loko e whai, e vi i ai rea kua. Ai sau whaavivi i wangana. Mea ngā ka kau whaasewha. Le au au ngase. Le rafa mai, wawa ai. Wawa ai ka mai. I ke usau whaavivi i oe. Alu e lau kupi. Ai koe lo mumuri funga. Le ai or whaavivi no e. The church is about the glory of the Lord and the word of God, the gospel. It's not about you. At the end of the day, e reo wau. Angara ke leanga aro ingi. E umai wha, wau. Wau. Ua, mai o kakalo ai ei maroro. Mai o kakalo ai maroro. Koe ngalo ale kua. Whai vi inga, whai. Kalo le ri, whai whamanu. Ai ora ke me kalo ngoai kaka. Te o kakalo ai, ka mau kakalo, ka marabari. Whanonga kala mai, mai kakalo ai. O laua umai whonga ia. A whaida kua. Mei ara ki whanga whungari. A maka whamakala ka maraka re si ai wai whunga. O ka maraka ngai. A maka ngā ruenga ngā o mia re reo whamea rea kua. E whai ngā ruenga. Ai umai whunga. O pese me ngā mai. Whai keke. Baba ai. Baba ai whaarei mei. Ia kako baba ai. Au wu isi sao ora kako wu. Ke o sau se video ia ka sau o mai fungo. Ele le mi nga ke kupi. Ai vai fare dei. E fo kwa nga paulo le mai. I ke wali di wer ka ko kala le. Fai le lor ka ko kala le kupi. A wa ku le. De vi ingo le di. Peng fai mai. Fa nge. Ma fa vi. Ya la fa nge ro ka ko mi le ngia. Ai ku ai de ku le ka ko mafkang. Taka mai whai le loko ngana, o le upo le ni. E awa ai ka ko whanau. A wala la kuru manga i manguia. Kere o ngare le iuka ko whae kausa. Te ka ua a. Ka ua ngā whai e a Efeso. Whai a Karatia. Whai e i. Le o whai a kore Recipients. Le a fionga le ni. Please give your priority to read more about the Lord. Children love to read the Word of God. Make sure if you don't understand, ask Pastor. Don't come to me. Ask Pastor. That's my advice for you children. It's one of very important. You have to memorize
The Word of God and what God wants you to do. Yeah. Ia le sere manga I o fe au. Mai le nganga o le tu. Ia. Tau no vanga lo ngua le. Karkan ngua mai po o le. O le lofa tu no le tu. Koe fai o fo kwa nga po do I le lofa. Fia Paulo ko su ska. Pein de famela ngora fiwa I. A wa o longo atu. I tangata umalava lo o to usu sta. O lea o te ori ai ono o to. Ua o manao foi ia popoto o to I mea lelei. Ai ia va lea I mea leanga. Ia kau le whamkalanga le kura. Vai foi se I poko I mea leanga ai. O le mele poto I mea lelei. O le alofa. The God peace. He always destroy Satan's work. E whako I lalo ai le tuanga luenga satan. Penga mori mawinga. Soli o tō vai. Le nganga whiwhi. Le whamanuia leo le atua. E karesia. Pe whamanuia Paulo. Mai ia o tau lea. Ia o tau lea lofa tū noa. That's a beneficial. That's something that Paul told everyone in the church. He always help us. He always have that love. Always follows us. The grace of the Lord. The God of peace. He destroys Satan's work. Ai pe o le au ku. O le wha moe moe. Ngā o le au le asoni. O tātou. Te kala lele. Ia fionga pa I are. E aho ia I tātou. O na tātou. Usitai. E aho I tātou o na mana malamba lele. E aho I tātou na vava ai. Ia vava ai. Lelei. Mea ia. E tupu ai. Fe vai vai a ina tutono lotu. Tātou ai ai. Lesi, I lesi, e poloka ele ngā ruenga reri, pe a fia tātou tūlanga lea. So to conclude us for today, the God of peace will soon crush Satan's under your feet. The false teaching were under Satan's influence, but he will be destroyed, and God will establish the peace. Ia manuia o tau le lo fatu no le tua. Pa manuia le tua I tau loto le ni taia.